अस्सलाम वालेकुम। गौशाई मरहबा। आज हमारा तीसरा दिन है और हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले अलरा टीवी हम सर्च कर लेंगे यहाँ पे और ये निकालेंगे हम जिक्र वाली वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं हमेशा से अलरा टीवी सर्च करती हूँ, फिर उसके साथ उनकी वीडियो लगा के सईदी यूनुस गौर की ये 40 दिन वाली वीडियो लगा के हम यहाँ पे ये जिक्र स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम जिक्र स्टार्ट। या मालिक गौहर शाही अल मदद, 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 या मालिक गौहर शाही अल मदद। रा रियाज 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 रा रियाज
glorious, 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 glorious,
gracias, 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 gracias,
Glorious, 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 इल्लाहु। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर से जिक्र करेंगे। तब तक के लिए गौहर हाफिज़।